kwafika izwi lathi lomnyaka uzoqeda nalo olandelayo 2022 uzoqeda 2023 Uzofa Before June insuku zakho ziyokhathwa lelazwi angazi ukuthi lalivela kuphi lalivela kubani ish lakhuluma every day kwaze kwaphela iviki loke likhuluma lisho into eyodwa khuluma lokho hayi ngiqhubeke ngihlale ukuthi January ukuthi February March mazithi 9 March yes qala umkhuhlane mawuqala lo mkhuhlane kube buhlungu isisu sami sifreeze kube ngathi si-strokeile nje sibe nama cramps asisebenzi lesikhathi ngase ngistroke isandla sika right nonyawo luka right sengingasahambi kahle sengisebenzisa icrash ukuhamba hayibo sengihamba ngodondolo kahle ngingasakhona ukuhamba but emzimbeni ngithola ngihleli nginje nyabe nginje ngijintshanga lutho lento le ayikho egazini ayikho enyameni but ngiyeza ukuthi kunento ehlabileyo ngaphakathi esiswini sami ukuthi yini eningeza ukuthi ingumoya cause bazama ukuthi bethole Welcome once again kwikota to media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu ngibingelela abangcwele bonke endaweni ezahlukene ngibingelela nje ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu mawubona le channel ke wazi nje ukuthi hlangana la ngendaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu especially kubantu nje abasaqala ukuhlangana nale channel ngizothi nje siyanamukela siyanthanda usanda kusubscribe siyabonga kakhulu bese kuthi kuma returning viewers nani siyanibonga ngendlela eyisimangaliso ngibonge kuma channel members ngibonga ngakho nje konke okuhle enikwenza kule channel ngiyazi abanye ba commenta niya like niya share niyayidlulisa le message ukuthi babe baningi abantu abasizakalayo ngoba inhloso yakho konke ake ngikusho nje lokho akusikhona ukuduma akusikhona ukubonakala emakamereni akusikhona ukuthi mhlambe sishiye ama-legacy ngemumva inhloso yalomsebenzi ukushumayela ivangeli kusizakala abantu eindaweni zonke kuthi nje la kufinyelela khona lo myalezo kube nomuntu othi mayesezwile aphenduka abuyisane nenkosi isikhathi sisasekhona angedwa ke ngino sisi la ngijabulile futhi phinde wabuya ngiyazi abantu abaningi bamthanda kakhulu uVuyani Dube MaDube ukhona ubile namhlanje siphatheleke indaba ezimnandi but ake siqale nje ngokubulisa siyabonga sanibonani ngiyabingelela kuzo zonke indawo la okufinyelela khona ikota to media yes ngiyabonga futhi ukuthi ningisupport ikota to media lisizele futhi nembono emihle kangaka niphinde futhi nisiqinise nala eshiya khona futhi niyagcwalisa siyabonga lokho nokuthi niyezwa futhi indaba ezikhulunywayo zibuya kuNkulunkulu noma esebenzisa thina kodwa zibuya kuNkulunkulu esikuzelelana siyacela ukuthi nisiqinise yes la nibona khona amaphutha nisitshele futhi sikwazi ukubeka kahle ngendlela enizoyizwisisa ngiyabonga kakhulu yes ayicha siyabonga isikhathi sakho nje ukuthi ufike ube khona nawe ngiyazi ukuthi ubhizi ngezinto eziningi manibona nje ishintshile nale setup kanje bazalwane nazi ukuthi khona onikelile noma ngeke ngisho ukuthi uba igama lakhe but nje kuumnikelo wenu bazalwane siyabonga kakhulu kwavela kwashintsha ke nje isetup seyinhle nje nami nje ngiyathuka ngiyimi awusingene ku message yanamhlanje ithini nje usiphathele ziphi namhlanje because wena driver wa today yes yebo abalaleli bacelile ukuthi sikhulume ngendaba yensindiso ngoba ngithole ama message amaningi ku WhatsApp ngicela uyisondeza kancane ngithola ama message amaningi ku WhatsApp becela ukuthi sicela usitshele ngensindiso nokuthi izono zivunywa kanjani oh yes sivuma kubantu esiphila nabo o sivuma kumfundisi ebandleni senza kanjani masivuma izono yes amen so ngicabange ukuthi kungcono singene kuyo indaba yensindiso oh yes uma usindiswa
Ukusindiswa ikuvuma uJesu njengenkosi nomsindisi, Romans 10 evesini lika 9 8 9 10 11 12 13 ikhuluma ngensindiso. Ukuthi ovumayo ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi, akholwe ngenhliziyo ukuthi uJesu uyinkosi, uyakusindiswa, usesindisiwe. Ukusindiswa kuvele kufike ngokuzwa izwi likuhlabe, uhlabeke enhlizweni, bese uyaphenduka ucabanga ukutshintsha ukwenza. Then usuvuma uJesu njengenkosi nomsindisi, ususindiswa. Mawusindiswa kusindiswa umphefumulo wakho, usindiswe wena uqobo. Masikhuluma ukusindiswa kumphefumulo sesisho ukuthi awusafi, ikufa nje umzimba uhlukana nenyama, umoya bese uyaqhubeka uyaphila. Yebo abanye bengasho ukuthi umoya yonke iyaphila, abantu abashonileyo kuya ukuthi uphila ukuphi. Ikhona ephila isekuphumuleni, ikhona futhi ephila ise Hades, endaweni ye-torment la ukuthomentwa khona. So wena uyazikhethela ukuthi umphefumulo wakho ufuna usindiswe uye kuliphi icele. Yebo. So ukusindiswa kuhambe kodwa. Ukusindiswa kuhamba nokuphenduka, ushiya okwakho okwenzayo, ulandela uJesu. Ukusindiswa kuhamba nezithelo, akuhambi kodwa uhamba nezithelo zokuphenduka. Angithi ngikhulume ngokuphenduka, then masuphendukile kufuneka izithelo. Awuvele uphenduke nje zingekho izithelo, kufanele ubonakale ngezithelo ukuthi uphendukile. Awuhambi uzibonakaliso kodwa inkambo yakho yokuhamba iyatshintsha. Ngiyakuzwa. Ukusindisa futhi kuhamba nokuhamba ngobungcwele. So kufanele uhambe ngobungcwele, uhlambuluke njengoba yena uNkulunkulu ehlambulukile. Izulu uthwala ingcwele, lingcwele izulu, noJesu naye ungcwele. Nawe mawusuyangena khona kufanele ube ngcwele. Yebo sonke singasho sithi uNkulunkulu uyasithanda, yebo singabantwana bakhe sonke. Kodwa ezulwini lakhe kungena umuntu ongcwele, kungeni wonke umuntu. Mawusasela emhlabeni sonke singabaNkulunkulu uyasithanda, engasenzela nanoma yipi favor, no matter wone kanjani olunge kanjani. Sonke uyasithanda, engasenzela nanoma yipi favor. Kodwa waphuma emzimbeni, wasala umphefumulo, wenyuka waya lawo yakhona. Yikho la uzobona khona ukuthi insindiso iyadingeka. Yikho la uzobona khona ukuthi kuphila ngaphandle kaJesu ku-useless. Ubuphila impilo engenavalo emhlabeni. Kodwa wathatha uJesu waba senhlizweni yakho, wahamba naye. Yikho la uzobona khona ukuthi umvuzo ukhona. Ngoba abanye ngeke ngathinta last time sikhuluma ngabantu abakhonzayo ukuthi banenge abantu bayakhonza kodwa abafi bayezulwini. Abantu baya-enjoy ukukhonza nje, umuntu ezizwa ukuthi uye enkonzweni kodwa engasindiswanga. Kubalulekile ukusindiswa. Kubalulekile ukusindiswa. Ungakhonzi nje. Ungayisontweni ngoba uthi ngiyasonta. Ngoba uthi uyakhonza nje. Nawe mawushona ufuna uphelezelwe ngabazalwane. Bakwazi ukuphelezela abazalwane. Kodwa bazi lawo yakhona. Lawo yakhona kwaziwa nguwe noNkulunkulu. Ngoba ngosuku usuphumile emzimbeni. Yikho la ukuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Because isimo zobusubhekene naso sinzima kakhulu. Ngiyakuzwa. So ukusindiswa uhamba nokuzidela futhi. Uhamba nokuzidela. Ukusindiswa kuhambe nokuzinikela. Zihlukane zonke lezi zinto, kodwa kufanele ukuthi ube nazo. Umusindiswa kufanele ukuthi zibe khona endleleni yakho yokuhamba noNkulunkulu. Mawuthi usindisiwe nje kufanele ube nazo. Ube nokuvuma izono futhi. Mhlamba ke siqale nje ngokuyidela. Omunye umuntu angabuza ukuthi ukuyidela like kanjani? Ukuyidela yini ukuyidela? Ukuyidela. Ikhona incwadi lapha Luka 18
la akhuluma khona uJesu kuthiwa umvuzo wokuzidela inhloko yendaba. Lapha yana kufika indoda ecebileyo eyisinothi. Oh yes. Ithi Nkosi, ngingenza njani ukuthi ngiyekudla ifa lombuso? uJesu uthi landela imiyalo eyishumi. Uthi konke lokho ngikwenzile Nkosi azange kungidlule since ebuncaneni bami kuze kube yilesikhathi ngikwenzile. uJesu uthi okay, dayisa ke imfuyo yakho. Uyabela abampofu. Pha wabonakala etshintshe ebusweni sokuthiwa idayisa imfuyo. uJesu wathi kuncane kakhulu amathuba ukuthi umuntu ocebileyo angene embusweni wezulu. Cabanga ukuthi wenzani, ukhuluma ngento eyigugu. Igugu ingcebo yakhe ibiyigugu kuye lo yababa. Ehlonipha esenza konke kodwa ingcebo yakhe yebi problem. Akayidelanga. Ayikho into okufanele ukuthi uyibheke emva ma usukhetha uJesu. Mase ukhetha ukusindiswa, sukhethe uNkulunkulu, ukuphila ngentando yakhe. Ayikho into kumele uyibheke eba igugu kuwe engakubamba ukuthi kube khona ongakwenziyo. So iyaqhubeka lenkulumo. uPetru yabuza, abafundi bayabuza bathi Nkosi, bheka thina sidayisile konke siyabelile abampofu. Manje senze njani? Sizolidla yini ifa lombuso? uJesu uthi akekho ongashiya abazali bakhe nabantwana bakhe umndeni wakhe nje wonke ongayikuthola ngokuphindiweyo. Uyabona ukuthi laba badayisile bavumile ukudayisa imfuyo abanalutho balandela uJesu nje bamamele izwi bakhuluma izwi bahamba noJesu izikhathi zonke. But ubheka enye into eligugu futhi kubo ukuthi okuligugu kubo yikuphi. Akasabatshele ngalokho okukhulume nesinothi lesiyano. Ubatshela ngento eyigugu kuye. Uthi akekho ongayikwamukele ngokuphindiweyo. So ukuzidela kuyileyo ndlela ukuthi udela into oyithandayo ngenxa kaNkulunkulu. Kukhona izinto okumele ukuthi uziyeke ngenxa kaNkulunkulu masukhetha uJesu, masukhetha ukusindiswa. Bese kuthi khona incwadi uMateyu 8:18 mangaphazami ivesi la khona. Kufika futhi omunye umuntu uyabuza lapho uthi Nkosi, mina ngizokulandela noma uyapi? uJesu uthi bheka amakhanka anemilindi. Angazi ukuthi niwabiza ngani ngesizulu kodwa ngesindebele uthi bheka amakhanka jackal. Amakhanka anemilindi. Nezinyoni zinezidleke. Kodwa indodana yomuntu ayinayo indawo la ecamelisa khona ikhanda. Akanayo indawo yokuhlala. Ungathi ungumhambuma nje. Ungumhambuma akanandawo yokuhlala. Kuza omunye uthi Nkosi, ngicela ukuthi unginikeze ichance ngembele ubaba. Then mangibuye emncwabeni ngizokulandela. uJesu uthi ibeke abafileyo bengcwabane bodwa. Nawe mawuhleli la uhleli khona, do you think ukuthi abantu abafileyo bengangcwabana bodwa njani nje? Akwenzeki. Kodwa uJesu ubekhuluma ngamazwi ahlakaniphileyo ukuthi musuvele sungikhethile vele ungilandele kungabi lento othi ngisayilungisa emuva. Namhlanje abanye abantu bamkhethile uJesu kodwa akasebenzi. Ngike ngathola imessage, amanye ama message nothe yodwa amaningi. Amanye ama message umuntu engitshela ukuthi angisebenzi, ngiyawondliwa, ngcinwe indoda yomuntu, yiyo engizwana nayo engondlayo kanje. Ngiyehluleka ukuphuma ngenxa ukuthi ngizolamba. uJesu umephendula loya ubaba uthi yeka abafileyo bengcwabane bodwa. Nawe phuma kuye uJesu uzokunakekela. Funani uNkulunkulu okunye ningazikhathaza ukuthi kusasa kuzokwenzakalani nizodlani. Uma usuzidelela uNkulunkulu uyakunakekela. Noma kuzoba nzima ukuunderstanda okube nzima ukukholwa ngaleso sikhathi ukuthi uNkulunkulu uzokunakekela. I remember ngelinye ilanga nakimi kunzima empilweni
ngingazi ukuthi ngibambe phi ngenze kanjani. Yes. Ngawacabanga wonke amanyala ongawacabanga ngaphilisa umuntu ukuthi kube ngangithola i-connection mhlawumbe ngangizogcina ngingenile. Kodwa ikhona enye i-connection engayitholayo kuthe sokufanele ukuthi ngingene ngaphupha kwathiwa ufunda incwadi yamaHebheru 13 verse 2 to 7. Le ncwadi iyakhuluma ithi umbheda mawuhlonishwa yibo bonke. Likuhloniphe lokho. Lingenise izihambi ngoba abanye bangenisa izingilosi bengazi. Ningenzi noma yini ngenxa yokufuna imali. Yaneliswani yilokho elinakho. Nizosho kanjani ukuthi uNkulunkulu ungumsizi wami akayi kungiyeka akayi kungishiya. Yasho njalo le ncwadi. Ngavela ngadrop ideal. Ngalikhansela same time. So lokhana kwakusisho ukuthi angizidelanga. That's why ngisafuna amaqhinga okuziphilisa ukuthi ngiyenza kanjani ngayenza noma yini ukuthi ngiphile. Angakafanele mina ukudla edustbin ngamane ngenze mhlawumbe amanye ama plans. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayenami futhi engithanda wayeshesha ngikhuze ngiyangene kukho. So uma uzozidela mina uNkulunkulu ungifundisile ukuzidela. Ungibona ngila ngizelana nje ngilethwe uNkulunkulu. Ungifundisile ukuzidela angizikhethelanga ukuthi ngikhulume kanje ngibe la nje ngoba abanye befisa ukuthi siyafisa ukukhuluma nje ngawa akululanga kunzima. Kunzima uqeqeshwa kwakhona uqeqeshwa uNkulunkulu akululanga kunzima. Mungangena ezicathulweni zami sokungenzeka futhi ungasurvive. I remember kuye lo December esiphuma kuye 2023 isimo besinzima kakhulu. Wangitshela wathi uzidele kwafika izwi lathi uzidele unikele ngomzimba wakho. Sengikhuluma la ngokunikela. Unikele ngomzimba wakho ube umnikelo ophilileyo. Ngathi kanjani baba? Wathi dela konke. Uyeke konke. Unikele ngomzimba wakho ube umnikelo ophilileyo. So kunabanye abantu namhlanje abahlupheka umuntu wakho nezefisa ukuthi azibulale. Anikele ngomzimba wakho ufile but uNkulunkulu uthi sinikele ngemizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo. Obukeka kahle kuNkulunkulu ophilileyo. Usho njalo Romans 12 verse 1 and 2 uma uyifunda ithi iguqulwe futhi ibe ntsha ingqondo yena. Ibe ntsha ingqondo yena ukwenza kwakho kokuqala akutshintshe kube kuhluke ukwenza kwakho kokuqala wenze ukwenza kwakho kube ngikwenza like okaNkulunkulu. Ngisakhumbula uPaul mayekhuluma kwenye indawo. Esechazela abantu ngohambo lwakhe. Galatia 1 or Galatia 2 lapho. Echazela abantu ngohambo lwakhe. Uyasho ukuthi ube nezincwadi yena ezimvumela ezimupha imvumo yokuthi enze noma yini abangawulandeliyo umthetho kaMose. Kodwa manje usephendukile seshumayela ivangeli. Uyaqinisekisa ukuthi abantu bayezwa futhi bahamba kahle phambi kaNkulunkulu. Uyazama ukuthi ekhulume ngendlela ezozwisiswa ngabantu, ezo-understandwa ngabantu ukuthi abantu behambe ngendlela eright. Ngenxa ukuthi ingqondo yakhe ayisiguquliwe. Ingasahambi ngalokho abe kwenze kuqaleni but lokho abe kwenze kuqaleni usekhuthaza abantu endleleni kaNkulunkulu manje. Kodwa kuqala bebakhuthaza emthethweni kaMose. Manje bakhuthaza endleleni kaNkulunkulu. So ukungifundisa kwakhe uNkulunkulu esikhathi engifundisa ukuzinikela it was 13 December ekhuluma lelo zwi lelo ethi zinikele unikele ngomzimba wakho. Ngathi kanjani baba ngoba angisebenzi manje kunzima, I have to depend kubo bonke abantu engicabanga ukuthi bengangisiza. Ngenze njani? Wathi yini onayo endlini? Ngathi akukho sishebo impuphu khuluma izwi. Impuphu nayo incane ngaphela noma yinini. Ene manje kufanele ukuthi ngidepende nginikele kanjani ngomzimba wami. Ngenze njani kwathiwa ekuhluphekeni kwakho ungacabanga izinto ezimbi okuzibulala. Ungacabanga izinto ezimbi ongaziphilisa ngazo. Hlala kuNkulunkulu umtshela kuNkulunkulu ukuthi athabathe umzimba wakho engene kuwe
noma unikele ngomzimba wakho kuNkulunkulu ungasabi namandla emzimbeni wakho ungasawulawuli wena. Oh yeah. Makuthiwa nikela ngomzimba zinikele wena. Ungasawulawuli wena. Tshela yena ukuthi baba ngidlanga. Ubona ukuthi wenza njani ngomzimba lo ngoba sengiunikele kuwe. Ubona ukuthi wenza njani ngomzimba lo ukuthi umbathe ngoba mina anginakho ukuthenga ukuthi ngigqoke. But ngoba sengiunikele kuwe. Ngicela ukuthi uyenze iplan baba. Yes. Unikele ube umnikelo ophilayo ungawuhambisa ufile. Abanye bazihenga bayenza kuthiwa i-committee society. Akukho right usunikele ngomzimba wakho ufile uNkulunkulu akawufuni ufile. Ufuna uphila. Ufuna uphile nikela ngawo uphila ngamane uzifele bulawa yileyo ndlala it's fine. Yes. Kusuka lapho wangitshela wathi kusasa. Ngifuna ukuthi uthathe ishukela uyifake emanzini. Uphuze yona ekseni uphinde uphuze yona ntambama. December ezoyophela. Cabanga beku 13 December. Inyanga iphela ngo31 December ngizobe ngikuphi? Wenza uphuza nje amanzi anoshukela. Ayingacabangisisa 14 azangikwenze lokho. 15 ngathabatha uhamba ngingithunywa ngusisi wami. Ngithathe ingane ngihambise esibhedlela. Ibingezwa kahle. Yes. Ngiphikwe ngomunye driver lapha shuthi nginenhlanhla kahle nama Uber drivers. Ngoba ngike ngakhuluma ekuqaleni kule episode ngalo yasisi. Yes. Okwangiphika. Manje ngiphikwe ngifanyana nje omncane isobhudo omkhulu ubhudinyana nje omncane. Uyangitshela ukuthi sisiyazi kunento ethi ngikutshela ukuthi like ungavumi lutho ngobunguwe bakho nje. Ngisho nangumzimba wakho ushadile ngathi cha wathi kunento ethi ngikutshele manje ukuthi ungazihlanganisi nanoma ubani as long as ungashadanga. Ulinde uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Ngambuza ukuthi uyakhonza yini wathi cha ngikhonza but kunento ethi ngikutshele njalo isithunzi sakho nje sithi ngikutshele njalo. Umuntu mayekubona uzothatha isinqumo ngesikhathi efika. Yes. So kuthiwe kona uzigcine uzinikele kahle yazi ebuntwini nje ube nalento yobuntu ube nalento yokungancenga ukuthi umuntu mayengakutshela manje ukuthi ngiyakuthanda ungavuma ukuthi akuthinte. Cabanga ngitshela ingane encane think maybe about 2000 ngiyamfana cause indlela ngangimbona emncane ngayo. Yes. Uthi umtshela ukuthi engakuthinte. Akaqalele la kufanele aqale khona. Yazi uyakhuluma lo mfana lo sengimamele mina nami senginokuzidla futhi ukuthi emva kwaIzolo. Yes. Kunezwe like lakhuluma lingitshela leyo nto ukuthi ngizinikela kanjani. Wathi ubatshele lo muntu ofuna ukwenza inkani umtshela ukuthi bakhona sisingaphandla bangamavolunteer abavolunteer ukuthi beyenze leyo nto. Wena ungakuvumi lokho umkhulule nje umuntu ahambe. Ngathi manje kufanele ngenze njani? 15 December laphinda lafika izwi futhi lathi kusasa uyaqala ukuzila. Angizihlelelanga khona ukuzila lokho. Wathi uphuza ishukela ekseni amanzi anoshukela ekseni nantambama futhi mawulala uphuze amanzi anoshukela. Ngathatha isinqumo sokuthi ngimamele uNkulunkulu ngizwe lelizwi leli. Ngaqala 16 December until 31 December. Yes. Cabanga futhi kwakunesikhathi sokuthi isikhathi sama holiday lesi. Kudliwa kahle ngoDecember. Yonke into emnandi. Azange ngubone ukudla mnandi ngoDecember. 23 December bekunomngane wami oshadayo bengikhona emshadweni kobulawayo. Azange athinta lutho. Phela amanzi anoshukela ekseni before ngisuka ngemshadweni. Ntambama kanjalo futhi. Ayikho into engangayenzi. Ngangisebenza ngibaphekela ngisenza azange ngikuzwe ukuba weak. Like ifasting yakhona ibingafani nale ngizihlelele yona. Indlala mfuna uqamba manga into engazange ngayizwa from day 1 until 31 December. Azange ngizizwe ngilambile. Yes. Azange ngizizwe ngilambile. So indlela uNkulunkulu wathi nginikele ngayo nginga dependi kumuntu. Yes. Kodwa lokho kukhona ngiphile ngakho. Wangifundisa mina
ngaqala ukubona ukuthi kusho ushukela iyakhona ukuthi iphilise umuntu isikhathi esingaka. Cause nginabafakazi ababenami abangibonayo engihlala nabo engangiphila nabo engangihambe nabo ekhaya babebona ukuthi umuntu lo kathinti lutho. Cause ngangazilanga ngangahlelanga ukuzila kodwa kwathiwa ngiphile leyo mpilo. Yebo. So ngingisaba ukuthi nganqamula ukuthi ngiphinde ngiqale phansi kuzoba nzima. Nokudla futhi ngangakukhalela. Yeah. Thina futhi ekhaya kusemakhaya kithi bengihamba ngiyokha amanzi sitheze inkuni sipheke. Konke nje ngikwenza njengomuntu wonke azange ngibe weak. So indlela okufanele ukuthi uzinikele ngayo ukuthi uthemba uNkulunkulu kuko konke, uyamcela uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyacela ukuthi umzimba lo unakekele wenze sure ukuthi udlile. Wenze sure ukuthi umbathile, ungabi nama plans ukuthi ngiyenzane ngawo. Uma usuzinikela. Yebo. Uma usuzinikela. Then ukuzidela ngiyobuyela kancane ekuzideleni. Ukuzidela kuhamba nama situations empilo ohlangana nawo empilweni. Okay. Ukuthi zikhona izinto okungafanelanga ungene kuzo. Kufanele uzidele. Kufanele uzidele. Ngiyakhumbula kukhona ukufa ngike ngakunqoba ngokuzidela. Okay. Ngizoxoxa futhi ngoba ubufakazi bami buhamba neBhayibheli abukakapheli. But buhamba nezincwadi nemibhalo. So mase kufanele ngikhuluma ngaleyo nto kufanele ukuthi ngifake ispeech ngami esenzakalayo ngami. Ukuzidela ngike nganqoba ngakho futhi last year. Ngathi kwaqala kwafika izwi beku 2021 ingakaphenduki ngizihlalele nje ngingakhonzi impilo imnandi ihamba kahle kusebenzeka yonke into nje bihamba kahle. Kwafika izwi lathi lo mnyaka uzoqeda nalo olandelayo 2022 uzoqeda. 2023 Uzofa Before June. Insuku zakho ziyokhathwa. Lelazwi angazi ukuthi lalivela kuphi, lalivela kubani. Lakhuluma every day kwaze kwaphela iviki loke likhuluma. Lisho into eyodwa. Khuluma lokho nje ukuthi before June insuku zakho ziyokhathwa 2023. Ngitshela abafowethu abanye ngitheza kunezwe lingihluphayo likhuluma lokho. Ebekuzwe but bengakuthathi serious. Ngitshela ingane zami ukuthi yazi sengizohamba lesikhathi ngiright angiguli ngiphilile. Uyazi sengizohamba sengihlala ngilokhu ngibanikeza imilayo cause ngiyazi ukuthi izwi leli likhulumile but angikho sure ukuthi liqinisile or not. Ngihlale ngibe nesibindi 2021 ephela zonke izinto zihamba kahle ngiright angiguli. 2022 kwaba nokuhlupheka okukhulu. Yikho la ngacabanga khona ukuthi mhlambe izwi leli lalizama ukuthi 2022 ngoba yikho la benginokuhlala isikhathi eside ngingadli ngihlupheka. Ngangi-expectile futhi ukufa ngaleso sikhathi futhi ngase ngikwamukele ngasenandaba. Sengizidelile nje ukuthi noma ngingafa it's fine. Kodwa okwakukubi ukuthi ngangithi noma ngingafa it's fine ngingafele enkosini. Nakho kokube. Ngahamba kwaze kwafika isikhathi ngamvuma uJesu waba inkosi nomsindisi. Lapho ngangasena nkinga nokufuthi kungafika ngase ngifele enkosini. Sengi-acceptile ingqondo yami sibuye back ukuthi uNkulunkulu wake washo manje ukuthi uzongidestroya mangashumayele. Then sidluleke lapho. Sidlule lapho ekuhluphekeni. Ngizama ukuthi sidlule lapho ekuhluphekeni ngoba ngangicabanga ukuthi ngizofa ngo2022. Ngithola ngamaphisi job unyana ngikwazi ukuphila nje. Then 2023 December. 2023 January. Angithi siphuma ku December. Mase nginqamula umnyaka. Ngicabanga ukuthi ngithandaze. Ngingathandazi vele emabunqamu komnyaka sivamile ukuthi sithandaze. Wathifu umnyaka wami ogcina ngoba phela kwashiya ukuthi ngizofa before June. Ngithandaze ngivume zonke izono ngitunge phambi kaNkulunkulu. Sengithandaza nengikukhulumayo ukubi nesengikukhohliwe konke ngikwenzile amanyala akudala namatsha yonke into nje. Hayi ngiqhubeke ngihlale ukuthi January ukuthi February March mazithi 9 March. Qala umkhuhlane. Mawuqala lo mkhuhlane
kube buhlungu isisu sami sifreeze kube ngathi sistrokile nje sibe nama cramps asisebenzi sistakile sistrokile hayi ngihlale nyana abo 3 days ngingayi eclinic ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngiphuze nje grandpa vele mina iphilisi ebengilithembile grandpa for inhlungu yes lutho kungabi nobungcono ngiphume ngiye kuphinga eclinic manje ngiyobona udokotela babethi babenginikeza amaphilisi kuvele kuvuke kube worse the following day mangiwaphuza kube worse ezephela amaphilisi ngibuyele futhi ngithi asephelile benginikeza amanye futhi bethi no man lo mkhuhlane besikulapha awusiyiwo ithi sizame lo okay bezame omunye umkhuhlane futhi abacabanga ukuthi yiwo aphela amaphilisi ngasizakalanga ngibuyele futhi bengizame omunye doctor wathi iclinic yakho nabo doctor wathi hambe uyobona umfundisi lokho kufuna umfundisi ngoba everything esicheka inormal ayikho into esiyibonayo nje kuwe but still uthuza ubuhlungu and nathi siyakubona uthuza ubuhlungu into sesiswini ngiyeza ukuthi akusisiso esibuhlungu but kunezinto ezibuhlungu phakathi esiswini kunama cramps sifrizile asikhali asinyakezi uyezwa nawe ukuthi isisu sami sishaya istroke asisebenze at all asuke athi sarendi manje ngiyakutransfer uye esibhedlela esikhulu angitransfer eBhara mangifika lapha yana ngisabamba iqueue ngiyalapho bakhona abaphambi kwami mabejika bathi yo asenzwanga lutho vele sasiye fasteleni siyabhuka nje basibhukhela uMay cabanga leso sikhathi bekungu 31 March abantu uApril wonke abamphiwanga baphiwa uMay bathe kugcwele ngoApril baphiwe uMay and baphiwa kuboma 20 something May idate ukuthi leyo uma ugula uzobuya ngale date cause la sasiwe khona sasiwe kwenye indawo kwathiwa nizofika ngiqala phansi futhi uattend iclinic so leyo idate yokuthi uyobona udoctor ekufake ku scan okay then ebese bona ukuthi wenza njani ngayo ngokusangama kuyibooking yokuthi uyobona udoctor ekufake ku scan alright nami ngibukhelwe uMay ngicabanga ukuthi inhlungu ezingaka ngihlale nazo April wonke eclinic phela ngisavunyelwa mina angisavunyelwa angisena lutho engizoliphiwa sengitransfer esibhedlela esikhulu fanele ngiyebonwa ngabakhulu ngijike ngibuyele endlini ngicabanga ukuthi kuyophela uApril nsizwe inhlungu ezinje no manje ngiyahamba ngiyakhaya following day ngavele ngafika gibela ngahamba ngayekhaya mangisiyafika ekhaya sitshintshe story isisu manje sesihlaba sokunento ehlabayo sokunomqhumuzo akusisihlabo sekumqhumuzo manje angazi noma uyayithola lento mangithi umqhumuzo ngazi ukuhlaba nje oyibhobo kuvamise ukuhlaba umuntu ophuza amanzi kakhulu ogijime kakhulu ebephuza amanzi so ke bekufanele ukuthi abe slowly nje ehambe kancane until azabe right akubekezelele ipain yakho idlule okay manje mina ngihlabile waya ayikwazi ukustopa ilolo hlobo nje bamangala abafowethu sengibatshela ukuthi kusasa ngekhaya bathi what ngathi senikhohli ukuthi kwathiwa ngizofa before June lento lephele yehlule eclinic bangisesibhedlela bangibhukhela uMay ukude kakhulu mina ngifuna ukuthi mangifa ngibe sengisekhaya leso sikhathi angithi December ngivumile konke ayikho into engithintayo embi ngiyazazi ukuthi phambi kaNkulunkulu ngihamba kahle angesabi lutho kube nomunye umuntu angiphuphayo akangazi mina but uyazi omunye usisi wami okay lo muntu angiphuphe athi ngibone kunomntana kini okanje kanje kuthiwe ebuyela ngimsize ayusisi ethi hamba ngihambe mangifika kule yamuntu ufika ngitshela ukuthi kuzomela ukuthi ufake ubuhlalo oyini lo muntu wayithandaza nje bakhona abathandazi abahlanganisayo okay ngathi ubuhlalo mina no ngcono siyeke ngamane ngife uyabona ukuthi ngeke ngikhuluma impendulo yami ngokungekuzidela ngathi ngamane ngife kunokuthi ngifake ubuhlalo akukho okunye ukujika engizokujika yikho la kwakhuluma khona izwi futhi lathi umkhuhlane lo uyisilingo ma ungakuvumela ukulingwa
uvume ukulingwa uzuyenza izinto eziphuma eceleni uzofa and mawufa awuye ezulwini uyazi la uyakhona uye Hades uyisilingo. That's why ngeke ngakhuluma ngendaba ukuthi kufanele ukhulekele ukuthi ungangeni sekulingweni ngoba mase ungeniswe ekulingweni awuzithathela izinqumo uyabusuthatha usiwa la uthathe uyiswe le uma ungenamandla ukuzikhulumela kuzoba nzima. Ngahamba ngafika ekhaya mangifika ekhaya futhi bengishove khona esibhedlela bengise clinic ngihambe clinic udoctor wakhona naye agcina ethi no yesibhedlela esikhulu sarendi manje ngicela ukuthi uma uhamba amakhadi wakithi ngale kuba yibhuku uyathenga nje ibhuku yazithengela ibhuku bakubhalela lapho yonke into nje ukuthi uphethwe yini ifile yakho nje iba yibhuku iba incwadi oba nayo nje ukubhalela ubhalelwa lapho iproblem yakho sebhalile mhlawumbe kwaze kwaba 4 times yonke lokhu ngiattend eclinic wathi no hamba uye esibhedlela uma usuka le ubuye futhi la nale ncwadi le ngifuna ukwazi ukuthi bakulaphe njani ugcine unjani ngoba umkhuhlane lo sesiuzame ngazonke indlela but awubi ngcono still uyaphambili. Ngizokunikeza amaphilisi okugcina namhlanje kwakuyi Thursday namhlanje kwakuyi Thursday wathi namhlanje but azophela Tuesday umephela uma usizwe izinhlungu kakhulu uvela uhambe esibhedlela ungaseze la sebengiphi referral letter manje kufanele ngesibhedlela futhi esikhulu ngiyekhaya ngifike sikhulume nobaba ngoba ngangihambe nomama sikhulume nobaba ukuthi hayi kufanele ngesibhedlela vume naye uhlale la ngeFriday umama suka aphuma hamba ngazi wayephi la ekhona wathola abantu bethandaza yikho ngithi singabazalwane siyathandaza siyahamba ezinkonzweni kodwa abakhona abakhonzayo abangazi ukuthi into abazenzayo ziwrong bekhonza okufanele ukuthi bethola ukuqedisisa bephenduke ngoba ukukhonza basuka bekwenza ayisiyikho. Umama uthe fika wangitshela ukuthi ayi ngizamile ukuthi ngithi bengiprofit umntana wami yagula bahlulekile ukungiprofita bonke ngagcina sengibatshela ukuthi ugula kanje mase ngibatshelile ikhona bekhuluma ukuthi no akeze la uze nembuzi kufanele gezwe ngegazi lembuzi uthe ngitshela njalo ngahle ngathi mama no angeni nje lapho mina yabona mase nikhuluma ngegazi lembuzi ngicela ningeke ngife wathi wena mntwana inkani awusakhona lutho lesikhathi ngase ngistroke isandla sika right nonyawo luka right sengingasahambi kahle sengisebenzisa icrash ukuhamba sengihamba ngodondolo kahle ngingasakhona ukuhamba but emzimbeni ungithola ngihleli nginje nyabe nginje ngintshanga lutho lento le ayikho egazini ayikho enyameni but ngiyeza ukuthi kunento ehlabileyo ngaphakathi esiswini sami ukuthi yini eningeza ukuthi ingumoya cause bazama ukuthi bethola iDPT bengirabhe lapho ngathi lento le noma ni rubber ayifiki la eyakhona cause ngizwe ngathi ngihlatshwe ngumoya angazi ukuthi isane lento isikhathi kusenzeka lezo zinto bekunokufika isikhathi uSathane yazi ukuthi yakulandelela uma umntwana kaNkuluNkulu lapha ngasindiswa ukuzidela cha la bengikhuleka khona bengithi even sikhuleka noma umethi sithandaze ngizwe ukuthi uyazi uyathandaza ungicelela impilo mina mangithandaza ngithi inkosi kulungile sungangithatha manje kusizana ukuthi ngibe lokhu ngigula ubuyazi ukuthi uzongithatha phela izwi lakhuluma 2021 lathi 2023 Uzofa Before June sengigulile uMarch uphelile manje uApril bekuyi 23 sika April la engayenza khona all night prayer ngingedwa bekuyi Saturday ebusuku ngathi inkosi yabona namhlanje uyangithatha noma uyangiphilisa mawufisa ukuthi ngiphile ngizophila ma kufanele ngihambe ngizohamba sengizwile ubuhlungu amaphilisi ebenginikeza wona berejector ebengavumi bengangisizi ngalutho amaphilisi ebengcono bekungama paracetamol awenhlungu nje kuphela ukuthi stop inhlungu ngaleso sikhathi but bese ngwa overdose singwaphuza nga 5 ngoba
lezi inhlungu angazifanisa nezezinyo Bezizimbi. ukuthi akubekezeleki akubekezeleki uma zingakubamba uvela ubanjwe icramp ungakhona ukuhamba ume nje ustakhe one ndawo ngithandaze lo mthandazo ebusuku bonke kusekuseni hayi vela ngilalanga ngoba ngangisiza ubuhlungu kakhulu mama wathi no lo mntwana akalalanga baba ungcono simhambise esibhedlela namhlanje Sunday ekuseni bevuke bengenzeli ukudla ngidle ngabo 11 lapho ngizwe ukuthi ngiphalaza ngihambe ngiyophalaza uma ngiphalaza kufika izwi lithi ukufa sekusukile emzimbeni wakho awu ngahle ngasuka same time ngathi ma kuthe ukufa sekusukile emzimbeni wami wathi kanjani ngathi ndizwile izwi vele kwakukhuluma izwi ukuthi ngizogula ngizofa 2023 but bengakwazi ukuthi ngizobulawa yini bese ngihlala ngivalelisa ngibatshela nje ukuthi ningawari futhi ningaye enyangeni ningacabanga ukuthi ngibulawe ngumuntu no isikhathi besifikile ngoba izwi ngalizwa mina ngike ngabhala futhi na ku profile yami ku Facebook ngathi kuyenzeka yini ukuthi umuntu ekubona ukufa kwakhe azange athanda ukuthi ngibeke straight ukuthi mina sengikubonile kwami ngathi kuyenzeka yini ukuthi umuntu akubona ukufa kwakhe ngangilokhu ngithandaza ngizidelile ngala umama sisithi ngcono ukuthathwe leyo mbuzi ke uyegezwa ngayo mhlawumbe uzoba right ngabona ukuthi ngavele ngigeze ngegazi lembuzi akusekho kunye sengizofa nemangisifa ngiyakuphi ngiyesihogwena kukho la ngizoya khona ngiyeHides ngesikhathi kusenzeka lezi zinto ngigula bekunokufika isikhathi uyakhumbula ngiyakhuluma ngokuthi ngike ngashiya umzimba ngaphuma ngawubona ngalesikhathi ngigula kwafika different thing bengisizwa umoya wami ukuthi uyaqoqa uyaphakanyiswa ufuna ukuphuma emzimbeni ngiyuzwa ukuthi uyakhupha kusuka phansi ngizwa ukuthi esiswini sami kusala kungena lutho ngathi ukukhuphuke yonke into ngathi kuyimbambe yaphuma bese ngithi inkosi ngicela ukuthi ubambe umoya wami ngasho njalo ngathi Jesu ngicela ubambe umoya wami yenzeka kathathu lento ngibona ukuthi umoya wami ufuna ukutshontshwa but akusisikhathi ngeke ngifile ukuthi ngoba emthandazweni wami ngangifisa ukuthi uNkulunkulu ungithathe ngoba izwi lakhuluma sengikwamkele ngizidelile manje inhlungu esengizizwile zi-enough but kwakusithi kufika lokho ukufa makufika ngizwe ukuthi no ngangifile ukuthi no akusikho kufa lapha ngiyatshontshwa ngithi inkosi ngicela ubambe umoya wami ku different nalokho akwenzeke ekuqaleni okusekuqaleni ngengibona ukuthi no man lana ngani bese ngifile vele bese ngihamba but this time bengisizwa ukuthi umoya wami uyatshontsha watshontsha kwaze kwaba kathathu bezama ukutshontsha lo ngithi inkosi ngicela ukuthi ubambe umoya wami mangithi ubambe umoya wami ngiwuza ubuyela phansi uhlala phansi uhlala phansi ngaqhubeka lokho ngithandaza then on Sunday yakhona la ngaphalaza khona ngithi ngalala ngikhuleka Saturday Sunday ngaphalaza khona ekhaya bangena inkonzo Sunday vele kuseziyona bethe sambeni ke enkonzweni siphume sihambe senkonzweni ngizame nami noma kunzima ngifike enkonzweni ngibatshele futhi ngilethe ubufakazi ngithi ngoba niyangibona ngiyagula bazalwane ndisengine 3 weeks ngila ngisengine 3 weeks ngisekhaya lokhu lingibona ngigula namhlanje izwi lifikile lithe ukufa sekusukile emzimbeni wami bekufanele ngesibhedlela namhlanje but ngiyalila ukuthi ngesibhedlela namhlanje kusasa ngabona kushaya lezi zikhathi basuku ngabo 3 ngabona kushaya lezi zikhathi ngigula no Tuesday ngiyahamba ngesibhedlela angeke ngize ngihlale bathi okay bengasho lithoke abazalwane bebonge bethi makuthi uNkulunkulu kwenzela umusa sizokubongisa kuye ngitshele bakushaba ukuthi on Monday ekuseni ngizwa izwi limvusa ngo5 lathi vuka ilanga lingaphumula ekhaya ngangimuntu ongasakhona ukuhamba mina ngistrokile uright wonke nje isandla nonyawo luka right ngingasakhona lutho ngavuka ngo5 ekuseni ngathatha ibhakede ngaya emfuleni
ngafika ngakha amanzi ngawathwala ngizihambela kahle awuzwa paid futhi ipain ngangiyizwa isesekhona kancane ingafani ngoba izwi leleya lathi ukufa kusukile emzimbeni wakho ungasaphuza amaphilisi ungasaphuzi noma uphi umuthi uphi umthandazo abakunikeza wona ongamanzi anything nje okuthiwa iyakusiza ungasaphuzi usu right ukufa kusukile emzimbeni wakho ihambe ngiyokha amanzi ipain ngiyayizwa but ngizwela kude ayisefani ihambe ngiyokha amanzi ngifike ekhaya ilanga likaphumi ngithathe elinye ibhakede ngibuyele futhi ngiyokha amanzi mase ngijike kwesithu ngathola umama ehleli phandle evrandini yena wayecabanga ukuthi mhlawumbe ngiphumile ngabaleka mhlawumbe ngiyozibophela kanjalo into ayicabanga indawo esemakhaya so kunezihlahla eziningi vele lapho ukuthi umuntu engazihenga anytime futhi umuntu wayeseduze nami engibhekile ebona nenhlungu ezingiphethe ukuthi zi serious zibuhlungu ngathi ngiqhamuka ngiphethe ibhakede wathi kwenze njani namhlanje kuthene ngathi mama ngishila izolo ukuthi ukufa kuthwe kusukile emzimbeni wami uNkulunkulu sekususile ukufa ukufa kusukile but umkhuhlane awukakasuki kahle sasekhona kahle but ukufa khona akusekho sekusukiwe ethi bengasazi mntanami ukuthi ngithini bengicabanga ukuthi mhlambe uyozibophela uyozikhunga nje ufe bengasazi ukuthi ubaba wakho ngimtshele ngithini manje sengine stress uthwaliswa ubani ibhakede ngathi ngithwalile ngubani okukhela amanzi ngathi yimi engikhileyo sekungawesibili lawo ngethula ibhakede ngathatha umshanyelo ngashanyela ibala ubaba uthe buya sebuya vulela inkomo sebuya xoshela inkomo engibona ngishanyela wamangala wathi kutheni namhlanje ngathi ngishilo baba ukuthi ukufa kusukile emzimbeni wami wathi uNkulunkulu wakho nyamesaba and uyamethemba uNkulunkulu wakho ngoba izolo bekufanele sikuhambise esibhedlela wayala wathi uzohamba namhlanje uyamethemba uNkulunkulu wakho so lapha yana ngiyacabanga ukuthi ngasindiswa ikuzidela kube ngazama lokho ngizama ukuthi ngibe right ngisiya ebantwini ngisiya kuba prophet ngisiya kuphi ngangizogcina ngifile but ukuzidela ngithembe uNkulunkulu ngithembeke kuNkulunkulu ngingaphumi ngiya emasayidini ngisiya kuphi kwangisiza kakhulu so ukuzidela kuyilolo hlobo ukuthi ungayeka konke ukuzidela kuyilolo hlobo lokuthi ngachaza ngakubeka ngaluphi hlobo mangubeka kubhekane nomunye umuntu ukuzidela awusazicabangeli wena treat like awusahambi ngezifiso zakho awusahambi ngezifiso zakho usuthi uNkulunkulu uthini uzokwenza lokho uNkulunkulu athi ngikwenza kuphela abanye abantu namhlanje banezinto abazenza kudala eziyimfihlo abazibambileyo right now baphendukile kodwa imfihlo leyani isasekhona imfihlo leyana iyaziwa ngomunye umuntu mhlawumbe umngane o someone efamily naye azange ayithi vu enuyesaba ukuthi engayithi vu engayikhuluma izommoshela isimilo sakhe ebantwini o ebukeke njengomuntu omubi ebantwini uma usuzidelile ungabi nendaba lokuthi bazothini noma engayiveza leyo mfihlo phela bakhona abantu abahleli besesatshiswa ngiyakuzwa beyethuselwa ukuthi uma ungayenza into ethile mina ngizokhuluma lokho ebantwini uzoba yini nokubona abanye abantu betrenda la ku social media uthola ukuthi umuntu mhlawumbe ucela isithombe sakhe naked then ebelokho ethuselwa ngaso uthiwa ngizosipost ebantwini bekubone ma usuzidelile yeka beposte akuna nkinga yeka bepost usuzidelile wena uyaziwa uNkulunkulu utshintshile ukwenza yonke imfihlo yakho eyaziwa ngomunye umuntu ungabi nendaba nokuthi ihlala kanjani iphuma kanjani ma kudingeka ukuthi boshwa zidele uhambe eboshwa kodwa ungaziceleli khona zidele uhambe uyeboshwa mathi ngizoyikhipha mangayikhipha lemfihlo uyaboshwa akuna nkinga ukhulumile uJesu kuMateyu 16 lapha uthe olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uzokukuzuza uzokuzuza sokuphindiwe yebo so umuntu ma uhamba noNkulunkulu kufanele ukuthi uzidele kube nezinto
ngoba uSathane usiwina ngokusesabisa uyasesabisa ukuthi sihlale siyesaba abe nento ayibambayo zobe lo ekwethusela ngayo ukuthi abantu bengabayazi wena uzoba nenkinga uzidela ungabi nandaba namuntu yabona mina mawungaqhamuka manje uthi ngine file nawe Vuyani ubusenzo kunje nokunje ngiyakutshela kahle nje ukuthi liveze angina problem ngiphendukile phela ngishile konke lokho angisakwenzi noma ngakuveza kungiaffect indawo mangabe kufanele ngiboshwe it's fine as long as ukuphila kwami ngizokuthola ekugcineni kubabo sezulwini so ukuzidela kuhamba nokuthi awusathembi lutho uthemba uNkulunkulu kuphela mayevela amahlazo avele akunankinga vele udlulile kiwa awusawayenzi kudlulile kungabi nento isabayo ayichaza lokho ofanele uhambe ngakho bakhona abanye akade bengithinta bengibuza futhi nangokuvuma izono ukuthi zivunywa njani zivunywa njani izono ngoba kuningi abakwenzileyo okubi sikhuluma ngensindiso sikhuluma ngomuntu osindisiwe ofuna ukusindiswa ofuna ukuhamba noNkulunkulu masikhuluma ngokuvuma izono ukuzigeza ngiyacabanga ngike ngakhuluma ku episode yakuqala ku shooting yakuqala ngike ngakhuluma ngathi ngithe ngiqala uNkulunkulu eqala ukukhuluma nami wathi 1 John 3:3 ethi abanalo lelo themba bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile abanalelo themba bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile ngithe ngiqeda uNkulunkulu eqeda ukungitshela ukuthi uzinikele ngoDisemba wangitshela impilo kumele ngiyiphile yayambuleleka ngaleso sikhathi ivesi le ngazama ukuba yazi ukuthi isho ukuthina azange ngicacele ngaleso sikhathi but ngicaceliseke kahle ngoDisemba wathi yikho lokhu ukuzihlambulula engangikhuluma ngakho ukuthi uzihlambulule njengoba yena ehlambulukile mawunethemba lokuyambona mawunethemba lokuyezulwini mawunesifiso sokuyezulwini uzofanele ukuthi uhlambuluke njengoba yena ehlambulukile so ufanele ubheke emuva izinto zenzileyo izono zenzileyo zikhona izono kufanele ukuthi uzivume kuNkulunkulu uthandaze uNkulunkulu uzivume zikhona izono kufanele ukuthi sizivume ebantwini sizivume ebantwini bese kuba khona izono lezi ezikudlayo ufanele ukuthi uthole counseling either ukhuluma nomfundisi ukhuluma nomuntu othembekileyo ukhuluma nabantu abadala enkonzweni obakhethileyo wena ukuthi abakhethiwe enkonzweni abalulekayo uyahamba uyevuma kubo bekululeka ukuthi uphile njani wenze njani from now on uqhubeka uhamba usiya phambili bese kuba khona izono zokuthi ungiwonile mina noma ngithi ngikuwonile mina babushabanga mhlambe kukhona engikwenzileyo o ngifanise ngithi mhlambe ngiyakukolota o ngathatha izinto ngodlame mhlambe ngathini ngakukhona izinto zakho engazithathayo mina ngingumuntu ozoziletha back yabona ukuthi kunalomuntu kunalabantu ababoleka ulutho kufanele ukuthi alilethe back but engasalilethi alugodle o alithathe ngendluzula lo leyo lutho kungayisilo lwakhe but akuthathe kwenza okwakhe into ingaso yakhe ibingaso yakhe kufanele ukuthi leyo ngiyilungise nawe angikwazi ukuyaguqa kuNkulunkulu ngithi baba ngicela ungixolele izono zami kuyinto elungisekayo wena lokhu khala ukhona uphile emhlabeni nami ngikhona ngiphila asilungise mase ngikhokhile sabhadalana salungisa izinto zethu kahle uxolo sengilwamkele kuwe nakubaba ezulwini futhi ngilwamkele yes ufuna abantu abayakuxolisela bekuxolisele ekahle indlela yokuvuma izono kukaningi bese zikhona izono kufanele ukuthi uzilungise ula emhlabeni ulungisisane nomuntu ophila naye ulungisisane nomuntu omonileyo umlande straight uyovuma ukuthi ngakona angazi ngangenwe yini
but manje ngiyabona into engangiyenza wrong. Yeah. Ngizovuma manje ngicela ungixolele. Makukhona okufanele ngubhadale isho ngibhadale. Nanzi izinto zakho ngibuyile back ngizoziletha. Oh yes. Bese kuba khona izono obonayo ukuthi angeke utshintshe lutho. Lokho kunzima ke kufanele ukuthi uxolise kuNkulunkulu. Let's say ungene emzini womuntu ongithi usuphendukile manje uzwile izwi waphenduka. Yes. Ekubeni bewusaphakathi mhlawumbe usemathandweni. Nomuntu omnikazi mhlambe nomfazi womuntu onendoda yomuntu. Ake ngibeke kanjalo. Yeah. Do you think ukuthi is a good idea wena ngokucabanga kwakho ukuthi usuke uyelungisisa nomama loyana umnikazi wendoda? Ungafika umtshela ukuthi bengifeba nendoda yakho ngiyaxolisa. And all along bekuyisecret. Bekuyisecret engakwazi. Ungahamba uyefika ukuthi bengithandana nendoda yakho ngiyaxolisa. Kuye phela kuzoba kusha. Kulimaza umoya wakhe, kulimaza inhliziyo yakhe. Kube nenzondo kuye, ezonda umyeni wakhe, ephinda zonde nawe futhi. Uzidalela ubutha kuyaphambili. Kodwa lokho uyakwazi ukuthi uye kuNkulunkulu, uyexolisa kuNkulunkulu, baba ngiyaxolisa. Dala bengizenza izinto ezimbi. Abantu bangizonda ngokwenza kwami izinto ezimbi. Nami ngiyazonda izenzo zami. Ngiyacela baba ukuthi ungixolele. Yes. Ngiyazivuma ngiyazishiya namhlanje angisaphindi ngone ngoba phela mawuvuma kufanele ukuthi uzivume uzishiye. Yes. Ungasaphindi wone. Yikho ukuhamba noNkulunkulu okufunwa uNkulunkulu okubalulekileyo phambi kaNkulunkulu. Yes. Ukuthi sivume izono zethu. Oh yeah. Sibone ububi bethu kuphenduka ikubona ububi bakho. Ubone ukuthi ayilana bengimubi. Yes. Masuvumele uyazidela uzinikele. Uzidele ukuthi manje sengisiyavuma izono. Oh yeah. Sengizinikela manje sengihamba noJesu. Akusekho engisafuna ukuqedelela engisakulungisa. Akusekho umuntu ngicene ngishiye endleleni le yokuthi uJesu wathi yeka bembelane bodwa abafileyo. Ngicene ngishiye endleleni ukuthi ayisekho lento yokuthi uzothi ithi ngilinde kancane kufika uDisember lo muntu angithengela impahla zabantu abami angithengela igrosa kaDisember. No. Phenduka manje. Manje phenduka manje. Yeka lokhuyana njengoba kunjalo noma ngabe ufeel ngathi uzomphula umoya. Yes. Uyakuthanda umtshele ukuthi mina sengiphendukile ngiyamesaba uNkulunkulu sengikhetha uNkulunkulu. Oh yes. Noma ngakwethusela ngaluphi uhlobo ethi ngiyakubulala umtshele ukuthi mina sengiphendukile ngizidelile ngiyamesaba uNkulunkulu sengihamba noNkulunkulu noma ungangibulala la ube nayo lento lenhlizweni yakho ukuthi noma ngingafa la. Yes. But impilo yami ngizoyithola ngoba ushilo yena wathi odela ethabathi isiphambana ngilandele. Yeah. Uzokuthola ukuphila kwakhe. Uzokuthola back ukuphila kwakhe. So yikho ukuzidela esikhuluma ngakho ukuthi uyayeka into noma ngabe kuthiwa uyayithanda igugu kuwe. Phela sokungenzeka ukuthi uphendukile izwi likuhlabile but lo muntu lo obunaye ngikhuluma ngalokho ngenxa ukuthi ngithole ama message amaningi athinta leyo ndaba. Yes. Lo muntu obunaye ufeel ukuthi uyakuthanda. Nawe usamthanda kodwa uphendukile. Iyazi ukuthi umuntu into ayithandayo uyayithatha hlale nayo. Yes. Ayithatha hlale nayo. Uma ungabona impahla yakho eshop oyithandayo. Even nento hleli nazo endlini manje uhambe wazithenga ngoba uzithanda. Wahlala nazo endlini. Into oyifunayo songayisebenzisa noma komakhelwane ngoba uyazi ukuthi ikhona. Ufika uyisebenzisa uyishiye lapho. But into oyithandayo uzoyithatha uhlale nayo endlini. Bekelanana amaqiniso. Umtshela umuntu ukuthi mangabe uyangithanda uzongithatha uhlale nami endlini. Yes. Uma kungayisikho lokho ngicela ukuthi ungiyeke ngihambe. Ngoba lento le eyenza ukuthi uzizwe ngani uyangithanda idemon. Idemon liyakwenza ukuthi uzizwe ngani uzizwe unothando feeling ngathi uyamthanda kodwa umazi ukuthi umuntu ushadile but uzizwe unothando lwakhe
Kodwa idemon lifuna ukuthi likugcine lapho uJesu ezebuye uzuficwe ikufa ugcinwe idemon lapha ekoneni ufeel ngathi uyamthanda usathane futhi ekwenze wesabe ukumdisappointa no amdisappoint umtshela amaqiniso umtshela ukuthi manje senithabatha isiphambano mangabe ikufa kulungile you can do anything mina ngiyazi ukuthi mangisifa manje ngiyakubaba usalele wena angithi kuthiwa omunye nomunye uyojeziswa ngokwemisebenzi yakhe yebo so wena mosala lana mina ngizobe ngifile ngikubaba ngithi uzojeziswa ngemisebenzi yakho oyenzileyo mhlawumbe ube nomnyama futhi ujeziswe la emhlabeni phinde uyejeziswa ngasezulwini uma ungahlakaniphanga wavuma izono uzojeziswa both side kodwa ma uvumela izono uyothethelelwa kodwa ke futhi asikugwemeni khona lokho ukuphila phakathi kwesono sazi ukuthi isono phuma kiso uzidele uzitshela ukuthi noma yini ungesabi lutho masihamba noJesu asisabi lutho siyazi sinekhaya ezulwini usho njalo uPaul ku Romans 13 verse 16 lapho no amaHebrew 13 verse 16 mangaphazami ithi asinamozo omileyo la emhlabeni kodwa siyazi ukuthi ukhona ozayo osezulwini iyazi ukuthi awuna khaya elimileyo la emhlabeni kodwa unalo elizayo elisezulwini kufuneka ukuzidela awukwazi ukusindiswa ungazidelanga ngike ngakhuluma ngento eke yenzeka before esikhathi ngiqala ukukhuluma ubufakazi bami ukuthi bengivele ngikhonza ngaye ka2014 ngenxa ukuthi bengikhonza ngisindisiwe ngimesaba uNkulunkulu kodwa mina bengingazidelanga into yokungazideli eyaholela ukuthi ngicina sengiphuma ngisiye ebantwini this time ugula kwami okwesibili azangaphuma ngaye ebantwini no ngala ngathi ngathembeka kuNkulunkulu last time ngangakazideli ngangilokho ngizizamela ngiba namaqhinga namaplans masikhuluma ngomuntu ozidelileyo umuntu ongasabi nama-plans ongasathathi noma yipi plan efikayo phambi kwakhe awusathathi noma yipi plan efika phambi kwakhe then sidlule lapho umuntu osindisiweyo kufanele ebe nezithelo zokuphenduka usho njalo uJohane umeshumayela ethi lungisani indlela yenkosi mabemuzwa ememeza esehlane ethi lungisani indlela yenkosi baphuma ngobunengi bathi senze njani na uthi inzalo yezinyoka likuboniswe ngubani lolu laka na oluzayo bathi senze njani uthole ingubo ezimbili akanikeze ongenayo banengubo ezimbili akanikeze ongenayo onokudla futhi akanikeze ongenakho yini lokho ubuntu masikhuluma ngezithelo zokuphenduka uthi vezani izithelo zokuphenduka yaqhubeka uJohane uthi vezani izithelo zokuphenduka kufika amasosha laphayana athi senze njani pho senze njani uJohane uthi ningathathi lutho ngendluzula yabona ngeke ngakhuluma ngendaba kaJesu manje ukuthi wayibheka into eyigugu emuntwini ebesemtshela ukuthi ukuze kufanele udele khona ngoba inhloko yombhalo umvuzo wokuzidela kufanele udele lokho ukuthandayo okuligugu ukuze ukwazi ukuyangena ukuyodla ifa lombuso ukuyongena ezulwini ukuya kuJesu la khona kufanele uzidele and then uJohane naye uyasho ukuthi vezani izithelo zokuphenduka bathi senze njani ubheka umsebenzi wabo kulabo abantu abazizele uthi umuntu engubo ezimbili phana omunye umuntu okudla futhi ongenakho muphe uma efika lapha emasosheni uthi ningathathi lutho ngendluzulu ubheka ama-powers amasosha uthi abantu abahleli bephethe ibhamu abangahlukani naso abahlala bengenza noma yini ukuthatha noma yini kubantu so yabatshela lingasebenzisi ama-powers eninawo so uma uhamba noNkulunkulu kufanele ube nezithelo zokuphenduka ungahlukumeza abanye abantu ngama-powers onawo wena mhlawumbe emsebenzini ma ungaphilisa abantu nzima
kumanje sobaningi abantu abasebenzi bayifuna imisebenzi bayamaketha wena bafuna ama-1000 ukuthi eze phambili. Angikhulumi ngama-agent. Ama-agent mhlambe barejistile umsebenzi wabo ikhampani. Ngikhuluma ngami nginje. Ubuye kimi uthi ufuna umsebenzi ngithi lethi 1000 ngizokunikeza umsebenzi. Unginikeza 1000 ngikuphi umsebenzi? Uthola umsebenzi. Ngubani ozombonga wena? Ngoba phela umuntu ongasebenziyo sonke isikhathi ukhala kuNkulunkulu acele kuNkulunkulu ucela umsebenzi. Umsebenzi bese uqondanisa nami ethi phana lo muntu umsebenzi mina ngifuna 1000. Uzolihambisa udumo olufaneleyo yini kuNkulunkulu? Uzojabula yini uNkulunkulu? Phela yena ngeke yehle emazulwini ezonginikeza umsebenzi ezandleni. Ngeke yehle emazulwini ezonikeza wena umsebenzi ezandleni. Kodwa uzothumela omunye umuntu. Iqiniso lelo ukuthi ihambe emnikeza umsebenzi. Wena masufika uyangikhokhisa. Uthatha ama powers akuwe. Uthi ngoba unama powers uthatha ngendluzula. uNkulunkulu akakuthandi vezani izithelo zokuphenduka. Akuthandi khona lokho. Ungathatha ama powers onawo inoma ikuphi uwasebenzise for your own benefits. uNkulunkulu ufuna sithandane emhlabeni, sisizane emhlabeni, siphile ngepeace emhlabeni, sibe nomoya omuhle, but thina sesizenzela udumo lwethu. Sesisizakala ngakho. Sisizakala usizi lwabanye abantu. Umuntu uyakhala akasebenzi. But sesisizakala ngosizi lwabo. Thina siya benefita ekuhluphekeni kwakhe ngasebenzi. Siyababhadalisa for ukuthi sibanikeze ama site. Irongo yona lento. Kakhulu. uNkulunkulu uthe singathathi lutho ngendluzula. Uma ekhuluma ngomlomo kaJohana. Bese ekuqalena ngithi ngishilo ukuthi uthe mune ngubo ezi2 phana omunye. Iyafika futhi incwadi uJesu ma ekhuluma ku Matthew 24 verse 31 lapho. Uma sehla nayo kuthiwa kwafakwa izimvu ngakwesokhohlo, izimvu ngakwesokunene isandla. Then makuyenzwe njalo kwase kuthiwa izandla nesesandleni sokunene liyodla ifa lombuso. Ngoba ningibone ngilambile la ngipha ukudla, ngingembethe nangimbathisa, ngisejele nangibona, ngigula nangibona, nabuya nazongibona nangithandazela, nanginakekela. Bese thu uJakobe kusizana ukuthi hamba ufudumale ubungamphanga ingubo zokuthi embathe ufudumale. Kukhulunywa ngobuntu, mase sikhuluma ngelanguage yakithi sithi ubuntu lobo. Bese uJesu mayekhuluma ku John 15. Uthi gatshe lingatheli izithelo liyakunqunywa liphoswe emlilweni, lilahlwe emlilweni. Uma uthi usindisiwe ungacabangela omunye umuntu ungenazo izithelo, awukayenze kahle. Uma usindisiwe, ukusindiswa ukuhamba nezithelo, angeke uhlale la nami ejaradini ngingasebenzi. Ungibhekile wena uyaphuma emsebenzini every day. January to December mhlawumbe ngingasebenzi. Noma uthenga isunlight awucabangi nje ukuthi uthenga abe yi2 ubuye unginikeze i1 ngigeze nami. Okuncane kuyayitshintsha impilo yomuntu. Okuncane kuyanikeza uNkulunkulu udumo. Ngiyakhumbula sekuyisikhathi sekukudala okwafika isikhathi isimo futhi sabanzima bengihlala nosisi wami ngaleso sikhathi. But yena at least ubesebenza nje ama piece job, but imali yakho ibinele irent, usale encane ukuthi uthenga impuphu, but kungenele ukuthi kuphela inyanga kusibheki lezo zinto zisenela no bekungenele. Angazi kunomunye ubhuti la osemakhaya la isibuya khona. Asibevele eqhamuke nje esikhaleni afone ethi sisi kuphi, ngithi ngisendlini. Athi okay ngizodlula lapho. Uthiwa usethi igama lakhe. Ngizolibiza igama lakhe ngoba ubesenza okuhle. I think ubesetshenziswa uNkulunkulu. uNkulunkulu umsebenzile as an angel. Ikithi. Afike mayifika laphana. Ikhona enye into engicabangayo futhi ngizoyikhuluma, sengikhulume ngosethi. Okay.
Umefika lapha uzofika ethi ngiyazi ukuthi ayi anisebenzi bosisi bami ahamba yothenga cold drink ashiya 30 rand. Awulwazi udumo esasala sibonga nje noma sasingaguqi isithandazo ubukuthandaze nje bekungaseyinto yami ngalezi inkathi bengasakhonze ngesihlalile. Kodwa nje bengimbonga uNkulunkulu ukuthi inkosi ayi namhlanje sizwile. Umeshiyele 30 rand. Siyazi ukuthi u10 rand sothenga ikhabishi epheleleyo. Ikhabishi yaqeda iviki lokusheba. Lenye 17 rand. Sizothenga i-fresh milk. Fresh milk isayithanda. Thenga fresh milk. Izodli i1 liter. Izodliwa maybe 3 to 4 days sichatheka kancane. Singakangena ekhabishini. Mase singena ekhabishini izosidonsa maybe 10 days. Cabanga nje just i30 rand. Isiphusha amalanga half a month. I30 rand siqale ngobisi kule 4 days sasesiphusha ngekhabishi kusiyale. Awubona ukuthi udumo siyaluhambisa kuNkulunkulu. uNkulunkulu bese kubusisa wena. Izithelo zokuphenduka. Ungambuka umuntu ehlupheke emehlweni akho. Akusho ukuthi umenzele konke, but okuncane. U20 rand emntwini ongasebenziyo uyawenza umehluko kakhulu. Engakwazi ukuthi athenge insipho. Ahambe washa impahla zakhe. Thothi zingcolile nokungcola. Akazi ukuthi enze noma ephuma phandle bathi uyanuka. But nikhona zithandwa zezulu uNkulunkulu elithandile emazulwini. Ulambulela abafundisi bayashumayela enkonzweni. Into le ike yafika futhi ngezwi kodwa abafundisi bayashumayela enkonzweni. Nebatshele futhi bona abafundisi ukuthi beshumayele betshela abantu enkonzweni ukuthi behambe phandle beyoveza izithelo zokuphenduka. Isho njalo futhi incwadi Hebrews 13 verse 14 lapha ukuthi ningakhohlwa ukuphana ukuphisana. Ngoba uNkulunkulu ujabuliswa ngayiyo iminikelo enjalo. Siyakubona likwenza kuyibandla ushaya iminikelo ebandleni okweshumi ama-offering nani konke nje izimali ezikhuphe ebandleni. But umhlaba kaNkulunkulu lithini ngawo cause imali zonke siziqoqela enkonzweni. Ziright asisoli lutho but asifundisaneni njengabazalwane phakathi enkonzweni ukuthi masiphuma phandle siveza izithelo zokuphenduka. Izithelo zokuphenduka ukhulumile ngazo uJohane. Uthe onengubo ezimbili kapho omunye onokudla enze njalo. Ukhulumile ngazo uJesu wathi ngizothi izani kimi nina. Abanye bazosho ukuthi thina sasiprofita Nkosi. Etha nginazi. Imagine yabona imisebenzi okukhulunywe ngayo akusiyo le ekamoya. Ekamoya uNkulunkulu uyazikhethela ephe lo nalo. Kodwa sonke singumzimba munye kuNkulunkulu. Mina kungenzeka ngiphiwe isiphiwo sikamoya ngibe ngoshumayelayo. Wena uphiwe ukuthi usize ube ngumuntu ogqugquzela ukuthi abantu besizane ube usiza abantu. Ngoba uJohane phela naye uthe shumayela bathi senze njani azange esho ukuthi phuma ndihambe leyo shumayela. But namhlanje sonke siyahamba senkonzweni siyobuthana abafundisi besifundise kahle indlela yokuphila sihamba ezweni yokuphila sihamba emhlabeni. Kube ngokwethu sodwa. Kube ngokwethu sodwa asisize umuntu. Akumelanga. Ukonke iminikelo esikutholayo sihambise enkonzweni la esiphila khona nabantu ezweni abalubona udumo lukaNkulunkulu. Thina sibonana bo sodwa. Ngiyakuzwa. So kuthe abantu mabafundisa ukuthi beveze izithelo zokuphenduka. Yizo ezizongenisa ezulwini. Phayigatshe lingatheliyo izithelo liyophoswa liyonqunywa liphoswe emlilweni. Imagine siphoswe emlilweni. So kusindiswa kuhambe kodwa. Ungathi usumvumile uJesu wathi inkosi nomsindisi ugcine lapho. Kukhona okufanele ukwenze. Khona okufanele ukwenze. Vezani izithelo zokuphenduka. Wayibeka khona lokho ukuthi uzokukhuluma bekukuhlekisa. Ebengithi ngizokukhuluma. Ukhona omunye ubhuti futhi bathi uIsaac. Ubekhonza enkonzo yeuniversal. So benokufika lapha efike asishumayeze esingamjwayelanga yena. But ube yilo muntu onothando noNkulunkulu. Ebesishumayeze aphuma hambe. Abuya futhi kwelinye ilanga. Abuye sishumayeze abuye futhi kwelinye ilanga. Sinokuhamba sivakashe sometimes but sihamba lokho ukuthi
simenyiwe. Yes. Yabona into yoku-invite abantu enkonzweni. Ukuthi une feeling leyo ukuthi ngi-invitiwe vele. Ungabi nendaba nje nokukhonza, ungabi nandaba nalutho. Lo bhuti bethi umezoza ezoshumayela ngesinye isikhathi bengathe profit. Uma kungekho lutho olidliwayo, kungekho nix siphelelwe into yonke. Ubebuya nesinkwa yabona. Yabona isinkwa sase Pick n Pay lesiya. Sase Pick n Pay ebuye naso. Ethi angazi kuthiwa i-Lord Supper or kuthiwa i-Lord what. Ngendlela bona beqala esikhulekele. I-Lord Supper, yes. Lord Supper. Then isigeza izinyawo bese sidla. Manje thina into engihlekisayo lapho. Ukuthi thina sasengadla ukuthi sidlela i-Lord Supper. Sasidlela endlaleni ukuthi silambile. And befika ngesikhathi si-right, sivele silambile vele. Sifuna futhi ukudla. Abuye futhi ne-juice i-cranberry. Asithelele impela sifundisa kahle ngezwi kodwa ukuthi nje mawungekho lapho yabungekho lapho. Phenduka kunzima. Ungeza usuhlabeke enhlizweni yakho ukuthi phenduka ngoba sesifikile isikhathi. Kudala besizama abantu. But hayi isikhathi kusho besingakafiki. So ngiyambonga kakhulu because uNkulunkulu wamenza naye ukuthi abe yi-angel. Ngoba bethi maye ngabuya silale sidlile ngoba efika ntambama mhlambe ngabo 5 lapho. Abuye sibize sonke nje abebevuma intshumayelo yakhe besingu3 ejaradini. Mina ngihlala nosisi wami nomunye usisi welinye room. Ambize naye. Sifike sithandaze lapho ashumayela avula incwadi ashumayele qeda lapho ke siyenze i-Lord Supper. Sivele sisizakale. uNkulunkulu ngathi bekwenza nje ngabomu ukuthi afike ngaleso sikhathi. Ma isikhathi sonke sihamba ukudla kukhona akafiki. Uyofika ngalelo langa sefika ne-Lord Supper. So uyabona amandla kaNkulunkulu. So bese ngikhulunyiswa ukuthi lo yabhuti usethi naye. Into ayenza yena wazitshela ukuthi usiza thina kuphela. Manje ngidumisa uNkulunkulu ngaye ngoba sakwazi ukuphila singangeni ezilingweni, singayenza izinto ezimbi ngenxa yemisebenzi yakhe. uNkulunkulu wayengeke ehle ezulwini ezosinikeza ngesandla owasinikeze njengokuMose kwehle imana phansi ukuthi esidle. But uyazi ukuthi unabantu bakho bathembayo abamaziyo la emhlabeni abazowenza umsebenzi on his behalf. Hayicha. Hayi wayiletha kamnandi angazi ubungakaqedi but wachaza kamnandi. Leyo lona bese lokhu sikhuluma ngendaba yezithelo. Ukuthi kufanele ukuthi senze kanjani. Sihambe kanjani. So kufanele ubone ukuthi uyigatsha elithelayo izithelo ungakhulumi ngomlomo kuphela. Ithenye incwadi thina sibane sezwe. Siusawothi womhlaba. Usawothi masuduma usize ngalutho. Sibane sezwe uma singekho thina abakholwayo ukuthi uJesu inkosi, singekho thina abantwana abavuma uJesu, abantwana bakaNkulunkulu abavuma uJesu ngoba sonke singabantwana bakaNkulunkulu ne. But masingekho thina emhlabeni. Umhlaba umnyama. Kuba mnyama emhlabeni masingazivalela ezindlini sonke kuba mnyama emhlabeni. Kusho ukuthi kubusa imisebenzi yobumnyama. But into esuke ngidide kancane masila ezinkonzweni ezothwala ingahlanganyeli nabantu bezwe yebo. Isho njalo omunye umbhalo ukuthi lingahlanganyeli nabantu bezwe. Kuthiwa ningenzi njengabantu bezwe. Ningenzi njengabantu bezwe. Abakwenzayo maningakwenzi nina. Kodwa ukuhlala nabo niyahlala nabo. Omunye uze wathi awubolekisani nomuntu okhonza izithombe awubolekisani naye izitsha. Engumakhelwane wakho. Nangumakhelwane ushoda ngezitsha ngeke ungamboleki. Kufanele wenze njani? Uzomnikeza ngoba uyaboleka izitsha. Kufanele ukhombisa uthando. Ngikubonisa uthando ukuthi kumnyama ezweni masingekho. Thina enkonzweni sifundisiwe kune light enkonzweni kuyakhanya kumhlophe singabantwana bokukhanya. uNkulunkulu uyalidinga izwe
uyawudinga umhlaba. Asiphumeni phandle bantwana bakaNkulunkulu, asiphumeni phandle izithandwa zezulu, siyeveza izithelo zokuphenduka, abantu bephenduke, bebuye enkonzweni bebhabhathizwe, yes, behambe ngobungcwele. yes, So asiphumeni phandle sibe ulayithi lomhlaba, yes, yes, sikhanyise emhlabeni. Ayingavami kakhulu le ndaba ukuthi angisahambi maphathi ngoba mina ngisindisiwe. Ungayenzi izinto ezenziwayo lapha, ungayenzi njengabantu bobumnyama, but fika lapha bazolibona njani light ungekho wena. Isho njalo enye incwadi ukuthi bazozwa kanjani ungabashumayezanga. Phela bahlala bebodwa nathi sizikhethile sisodwa. Yeah. Ko bazozwa kanjani bona? Abazozwa kanjani bengashunyayezwanga? Kufuneka thina sibe nothando nabo, sithandane nabo, sizwane nabo. Yes. Ilight bazolibona kithi, bazophenduka ngenxa yethu. Yes. Usho njalo uPetro ku 1 Peter 3. Mayekhuluma ngokuganana, uthi nomyeni wakho ongakhonziyo engasindiswa inkambo yakho yokuhamba kwakho. Yebo. Nathi inkambo yethu singabazalwane yokuhamba kwethu ezweni lingasindiswa izwe ngenxa yethu. Yes. But uma singaphumeli ezweni, sizihlalela thina endleni zethu nabantu abethu sisindiswa sisodwa, sizofika siveza iphi imisebenzi kuNkulunkulu. Yebo. Ngoba kuthiwa kungenwa ngemisebenzi ezulwini. Sizoveza iphi imisebenzi? imisebenzi? Leyo misebenzi efunekayo. Iyo imisebenzi okufanele ukuthi siyiveze. Yes. Asiphumeni izithandwa zezulu, izithandwa zeNkosi uJesu Kristu Yebo. esimvumileyo sathi inkosi yethu, simsebenzele, sirepresente yena, udumo luya kuye. Akungabi ukuthi siyakwazi thina okuhle nokubi sikugcina kithi futhi sigcina ngokukhuluma. Asikwenzi, asikhulumeni sisenza. Ungahlali nomuntu ohlupheke eduze nawe ungamsizi ngalutho. Okuncane kuyamjabulisa. Yes. Amuphe noma insipho yokugeza, noma insipho yokuwasha, umcuphele nje mhlawumbe akanayo. Kwenza example nje ngo-30 rand. Ushukela. Ngo-30 rand thina wasisiza kakhulu. But ima usebenza yaza uyibona 30 rand ukuthi imali nje ukuthi futhi akayilethanga ka1. Bekuthi nje masishayikile evele eqhamuke ethi sisingila elokishini enihlala ejozile. Sisingila elokishini ngadlula ngikubona ngithi yebo afike. Afike thingi cold drink. Ashiye u30 rand. And bethi u30 rand bengaphazamisi, ashiye u30 rand. Wenze umehluko empilweni zethu. Thina udumo silisa kuNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu ngaye. So nawe uma ungumntwana kaNkulunkulu usindisiwe, akube nabantu ababonga uNkulunkulu ngenxa yakho. Oh yeah. Ngoba mabethandaza bacela ukuhawukelwa uNkulunkulu, bacelwa ukusizwa, kodwa ngeke kuze yena ngesiqu sakho uNkulunkulu. Nina ningabantu emhlabeni, ningabazalwane, yini okufanele lihambe liyosiza izimvu zikaThixo. Iminikelo mayingabi senkonzweni kuphela, nikelane enkonzweni ngoba kuyisinqumo nivumelene kuhle, futhi nami ngiyakuthokozela ngiyakwenza. Kodwa ningakhohlwa izwi likaNkulunkulu, ningakhohlwa ukuthi ukwenza njalo kuyintshumayelo. Kube kuthiwa sonke bekufanele siyishumayela, bebezothi bethi Johani manje senze njani? uJohani bezothi phumani beshumayela. Kodwa wathi vezani izithelo zokuphenduka. Mase bebuza okufanele bekwenze. So sizodlula kundaba yezithelo zokuphenduka, sidlulele endabeni yokuhamba ngobungcwele. Angazi noma isikhathi sesingishaya, but ngizozama ukuthi ngifinqe. Singase ikhona ukuthi siyilanda next week leyo eyobungcwele. Ukuhamba ngobungcwele. Ukuze soyilanda iphelele. Bengifuna ukuthi nginqamule nje ingene khona lapha ngaphansi. Okay. Ngoba abantu bafuna ukwazi ukuthi masuhamba ngobungcwele uhamba ngani. Okay, ngicela ukuthi siqedelele khona ngevikeli izayo ukuhamba ngobungcwele, ngoba namhlanje ngiyaxolisa kakhulu ukungavula imibhalo, but bengikhuluma ngoba ngikhuluma nizovula emakhaya. Ukungavula imibhalo ngisukela emsebenzini sengiphuthuma nami. So angisakwazanga ukuthi ngiphathe iBhayibheli sengiza lana. Ngixolisa kakhulu lokho. So mase ngikhuluma ngendaba yokuhamba ngobungcwele, indaba engathatha i-hour iyodwa kodwa ingaphansi kokusindiswa. Ingathatha i-hour iyodwa nje, ngoba masikhuluma ngokuhamba ngongcwele sengikhuluma nangohambo lwami vele.
ngikhuluma ngoRomans 12 incwadi okuyabe kufanele ngiyivule ngihambe nayo step by step from verse 1 ngikuchazele uverse 1 yedwa nje umzwisise kahle uverse 2 ezeyophelela la uphelela khona ukuhamba ngobungcwele okufanele sikwenze ukuphila ngepeace ngakugoqela nje mase ngikufinqa ngathi ukuphila ngepeace nabantu bonke ukuthi uphila njani ngepeace ukuthi ngize ngifanise imfanekiso ni understand kahle kuzoba nzima isikhathi sincane kodwa mase sithatha embhalweni siphinde sinilethele yona futhi sifaka nemfanekiso ukuthi kufana nokwenza kanje nizozwa ngendlela elula ngiyabonga kakhulu hayi cha sibonge kakhulu hayi yazi namhlanje yonke into yakho wayichaza nembuzo ebekade nginayo wayiphendula vela ngisabuza lutho konke nje ukuphendulile futhi ubeclear sesaqhubeka lapha ebungcweleni next time cha siyabonga kakhulu nje ya imessage yanamhlanje obusiphathele yona ngiyakholwa ukuthi ababukeli basizakala abafuna ukusizakala futhi nje bazosizakala kakhulu akusekho kunye mina engakusho uzwile nje ukuthi asenzi ngomlomo kuphela sithi sisindisiwe kodwa kukhona okufanele sikwenze ithi ngasa edilutho ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi mthathe abe inkosi nomsindiso kuphila kwakho mina igama lami ngumduduzi ngakashaba ngiyayivala nje khona la angazi noma wena namazi okugcina wafunayo ukwasho engakusho nje ukuthi ongakathatha uJesu athathe uJesu osevumile ukuthi uJesu uyinkosi makazidele makazinikele abhabhathizwe ecele umoya ongcwele nabakubhabhathizwa bazokukhulekela bekucelela umoya ongcwele ubana uhlale kuwe uma umoya ongcwele usuhleli kuwe into engizokutshela yona engiyaziyo ngomoya ongcwele uma usuhleli kuwe yakwazi ukuzithoba into yaqala enzakalayo uzithibe awukho comfortable ukona kuyokusiza kakhulu ngoba umuthi uwona umoya ongcwele yakukhumbuza awufili comfortable nje sonweni awukwazi ukuhlala esonweni uma umoya ongcwele usuhleli kuwe ngakho ke vumani izono nithethelelwe nivume uJesu njengenkosi nomsindisi nicela umoya ongcwele uhlale nani unikhokhelele niunikeze isikhathi futhi sokulalela niulalele nenze njengoba usisho ongakuqondiyo ongakuunderstandiyo kahle ukucele futhi kumoya ongcwele ukuthi ukuhambulele umoya ongcwele yakhuluma nathi utho uzosifundisa okuningi ungasifundisa kanjani ungakhulumi uzoxoxa nawe ukunikeze izambulo ukutshele indlela okufanele uphile ngayo awubuzi kakhulu uma umoya ongcwele usukhona uyakuhambulela wona automatic nokukuvikela futhi uyakuvikela uma ungabuza abanye abantu okudala behamba abasehambeni lukaNkulunkulu bazokutshela ukuthi noma belele beattackwa ngusathane besebuthongweni belele banokuphaphama bekhuleka ephaphame ethandaza eqala esephupheni ethandaza azaphaphame elokhu ethandaza azizwe ukuthi bengithandaza ngisephupheni manje sengithandaza live omunye umuntu uyaphaphama besemehlweni enyama njengami makusiza into embi ngiyaphaphama ngibe semehlweni enyama ngiyibone ngenyama engayiboni ngomoya ngigcine sengiyibona ngenyama futhi ingangi-affect so umoya ongcwele uyakusiza ukuthi ukuvikele entweni ezinjalo uyakuthandazela wena ulele uzizwe uthandaza or else uthandaze wena automatic ukuvikela entweni ezimbi or else beze bezoconfessa abathunywa uSathana abayenza okubi kuwe empilweni yakho sebeke baza kimi ngifakaza into engiyaziyo ngomoya ongcwele ukuthi ngisuke ngingazi mina ukuthi kunabantu abangigangelayo o abahlela kubi o abathunywa uSathane ukuthi bezophazamisa impilo yami kodwa ngomoya ongcwele osuke ukimi usebenza uyabadonsa bebuya bezokhofesa bese ngiyaxola siyadlula kikho bayaphenduka bayamkela uJesu nomsindisi sebebheka indlela ezulwini beveze izithelo zokuphenduka ningakulibali lokho kubalekile kakhulu okwezithelo zokuphenduka usebenza on behalf uthiwa wonke umuntu uzoyamkela umvuzo kusiya ngokuthi usebenze njani nabayenze kabi futhi bazojeziswa ngokwemisebenzi yabo akuyi ngokuthi ngikwenzeni wena wasungenzani no
mase ngihambile ngiyabhekana nezami izono lokhu okwenziwe kimi uNkulunkulu akakubheki ngaleso sikhathi uthi bebesenzani kimi ubhekana nawe okwenzileyo the days okufika isikhathi sakho yes uzothonisisa wena ngokwemisebenzi yakho yes izulu likhona isihlalo sokwahlulelwa sizoba khona futhi siyeza sizoma phambi kaNkulunkulu siyahlulelwa kwemisebenzi yethu yes ngizofaka umfanekiso omncane noma kungamazokugcina nje umfanekiso omncane aka Adam noEva nenyoka yabona kuNkulunkulu inyoka yakhohlisa uEva naye wakhohlisa uAdam bathe sebethola isigwebo uNkulunkulu sebajezisa wabahlulela uNkulunkulu uthe sebajezisa wathi wena nyoka wathi wena muntu wesilisa ndoda uzosebenza nzima ukuthi uzondla umndeni wakho udle nje uzosebenza nzima but mawungabuza abantu besifazana isigwebo sabo esomhelo ukuthi sibuhlungu njani angeke usifanise nokusebenza nzima esendoda sasingcono kakhulu so kuya ukuthi wenzeni uzogwejwa ngendlela oyenze ngakhona umhelo angeke ufanisa nakancane nokusebenza nzima yes ubuhlungu kakhulu ukudlula ukusebenza nzima yes bese inyoka eyiyaqala yakhohlisa umuntu wesifazana kwathiwa wena uzohamba ngesisu impilo yakho yonke ngiyacabanga nami ukuthi umhelo ubuhlungu but angeke uzofane nokuhamba ngesisu impilo yonke izijeziso zikhona ziyolethwa uNkulunkulu ngesikhathi sakhe esifaneleyo enzani ukulunga asenzeni ukulunga ukuze siufanele umbuso wezulu sigijima emgwaqweni yegolide sihlale endlini zejasipha nami ngiyoyigcina ngiyayibeka lapha indaba yanamhlanje sokuqhubeka ngokuhamba ngobungcwele ngesikhathi esizayo amen uNkulunkulu emuhle anibusise nonke emakhaya siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen